kamera kebahaneng unlet cekat sama ni bad utip ro bala syai kasi kante ke jingat lenti yang bangan nam ya syobane kendo bat kini ke bade ki students ke jonga lais nam ngalahi kaya ki syapang kani ke ketien wang kupa ya kata ke bamala ai hanga kabau ya anes ukuran syatai syakmat bad wang ni kini ke ketien ke bangi ngilap ang to ha ka bemenengkong uladan utau ketien bad utau ketien ulalong ubelai kan mau ya ka ke bangilai keren mana ka sedang uya anes ukwa ban proof bau jisu ulang ubelai utau ketien ulalong ubelai baru jisu kata ka por bu duai kata ka jing duai ta ka mirwang kopa ya kata ka ketien ka ba memala ai hanga wang gumno ngala IT haki ukpau ai kata ketiga jong jisu u jisu long responsible ban advocate ikitaki katwe ngut ki badana kata porang kat padu padlok bait ang gospel ka jong Yanes kalanong maning katukada kala nang bakat nyo ha kat ba prau ang gumno ya kata kom keren ngajong o bangang ala IT haki kawan ke ketien kebu John Calvin Wang ketika self manifestation of Jesus Christ about the word hakalong renyang ke jong u ndai tangka ketien ke bakeren Henry hakarin yang ke jong u barok away yo ibe yang tangka ketien ke jong belai man kapor ba kita ki senran ki pek yu jisu ki yo i hakawai pa kaktian nganong epe ki yo i ya ublay ladanga kwa bandan ke cinge dei baru ublay dei tang leng ba jong jisu Christ ubadai uta o I am but chisin ba pilai kendo yu jisu Christ pilai asyam baru ublay but chisin ba pila accept yu jisu Christ pi la accept yu ublay Mereka datang ada wajing sisa nama balai pada bu Jesus Christ one in between balai ngemi kendo baju balai. Kan mau ya kan wajing sisa ublai ulang bokoi. Ban mamanga ngalong berubah. Kumno mangau berubah ngalak banyak kendo baru balai bahang. Kalang impossible. Kacingnya deh jangan baru balai kalang betang leng bau Jesus Christ. Dah kacing yap kacung lor keding pernah. Bau play unami isu iwa pop ka jonga. Dena tagada bau jisu ka niga poro duai na batala jong kisenran. Ya ka ketien ngala aiki ngala hikai ki ketika self manifestation da renyang ka jonga. Nrei open board itu ki ketien ki baang. Nasib tieng ya ka pertai. Napakim long syo jong pertai. Batkan mau ya kan ne. O Yanes Ukraine bau jisu nado ka sedang hi syemdei jong kani ka partai upan chai ba hagalan nang maningkong u Yanes u yato ingi bau ta uktien ulakan jada chapang jong jisu Christ u wanu jisu barwan syemna igi jinglong da ka bamut syemdei na ka jong kani ka partai batkan mai kani anda haba kita ki senran ga jong u like not your way u wala let not bat ka partai utate ulalet bat kepertai dan eru ema ke konteks jangka ne kebu jisu hang ne ukuran namarula ina ya ke kebu jisu la hikaya ki laisnap u jisu ulang utau pedeng ha pedeng jong ulai bat jong anong po ya ke ketiga jong ulai bo khoi u jisu bat lang ba jong jingyap ke jong o ding phana utan ya ke ketiga jangan nongpop upanya senok lang at ke ketiga jong belai kata di ke jingya day kabangangala ban yo baru belai lang bau Jesus Christ ngam dan dor ngam dan hak daladi mereka di ke jing ej ba ke bau Jesus yap alor jong adeng pana ke jing long willing ke jong oe kata ban penem yo bro jat baram ubakomanga baru bakomapi Log bay
ang hang tu shu jisu dwai kum no ki kim long shu ken naga jong kan ka perthai hendrai pan ban kai ka baja kata ka perthai kala shun ne ki philosophy jong ka Hellenistic kabo Janus Upanishad kala nang manikong ka khat ka san ka jing shai persha ye ka jing dum kaya kabo Janus ukwa ban ba kibriu kan so tho lang ba jong ka de ka jing shi sha hang ne ka long ba ka jing dum uyang utaus im jong ka jing dum hi ubaman hendrai ujisu bade udeus im jong ka jing shai uyang na ta jonga baru uyang na ta jongi bat menta kumno baga jingdom kan angsap ye ga jing shai lok be e kadai ga bak pen kan ma ye ga jing em ga jonga ba jong phe shapang ga jing yo jongi yu Jesus Christ bangin dan kata ga jing dei ga jongi bat ublai ndre kan ma ye ga ne kam dei ga man jong ubreo Henry ka man ka pala ka jong ublay ka doctrine ka balakran do John Calvin mapi sngap ini ka khobor kam de ka man ka jong phe ublay ula tip la pa phin sa sngap bat ula tip la paro na ka banta jong no bo unsa khat ka gospel ka sithi ka jong Paul sikinong Rom ka lanang ba pra ka khat ka ba life ho ka yatho yangi snoltanat pa Shapang ka glorification ka jing panon borang ya kita ki bo play ula dep tmu lapa badhang ni ro hujisu ha ne ka jing dwai ka jong o udwai ka ne ka jing dwai o ang gi hakata ka jing dwai jong o ka ang kum ne ka ne te ka long ka jing em bom jukut bakin yo itho ya me ublai bo si sha tang me hi but you Jesus Christ you were malapang. This is eternal life. Kan ma ba buan nanging struggle hidal de Henry wangum no bakin yo ito emem de tip kan ma ba ga ta ka kti bakin yo ito eme ublay ba sisa tang mehi but you Jesus Christ you were malapang. Lok pe it bengin yo e ga jing em bom chukot kan mau ba kam de ga jing le re de ga jing ai bat ka jing ai ro kam de ga jing la ga jonga ka de ga jing ai sngo ba ga jong ublay bangangan lan ya ka grace bangangan sngo to e ga jing ai ga jong Jesus Christ kam de ga bangala na la de ndre ga de ga ai ga bala tmulu pa ga jing pla ga ublay u ai ha ga jing im jong gi breo bat ka de ga ai ga bangangan nge bakam de ga jing la ga jonga de ga jing la ga jong yi ndre ga de ga jing tmulu pa ka bo Jesus Christ ula dap tmulu pa bayi kita ka bo ulaman upen long ai ki ban yo ga jing im bom jukut kabasisian bangingi la yo yu Jesus Christ komo nang panem ngem arta tien ban yo ye ga jing embom jokon kata de ga beauty ga jongka but kumangal ang na ro ga sedang mene namar bo de John Calvin o bo de ga nong rem yengi ke bara wang ini ke tien salvation is being taken care of by God. Kan mau bahaya kata do not fight for your own salvation what nam yelet mahi mapi what persang hi da mapi ndeka deka promise jong kata kaktien ka bukpao la ai ukon wa he ka pas aki apostol ki ai hangi ke banget bat ngi claim ye kata bat ngi yo ro ye kata sho lengba jong gane kebenta ka bangala keren mentan pin kan mau ye gane ba kadek election ong John Calvin kadek election ga jong blay yang abangan keren hang ne mata ka miet ro hakane ka ski ka banga keren hang ne ro ngatip kadek jingjiet ka jong blay bat ye pigi bele gitar gi penan kami ke bro kadek election ga jong blay
You are being elected by God. Ketika man ngejong mulai banjit ya pe. Ngisngosen ban perkat pada nagabta jong Judas. Balay ban predestin ba onja kumta. Nreu Jisu yu ang itakiktian balada thok lepa ban pendap ia kata ka banja ban dio. Laram dan Judas ta kamu Jisu lano ro kanam kut kata ka jingem ko jong o. Dei ban dan mano ban pendap ia kata ka jingja. Dei pin keli yang ate sei poi Judas ngarong am lawan coba. Pada kawai kesengi yu John Calvin. Dan gibreu bakali sibon ke jingkeli o. Bat kawai na ke jingkeli John Calvin kalong. Haswa mo bulay msnai kan ke pertai ulai ayu bulay. John Calvin u jawab beruang. Hakabakom kata ka por bulay bon kamban snai. Ya kudu jam. Nakabenta jong gibreu ke babon jingkeli palan. Utari John Calvin. Ngarong am dan juba ke siti ke jong upal ke nongrom ya tu pangalam berubah jatam nrei namar banget dan uji sukses ngayot ke jingaye tak ke jingaye ke jong o nganjio berubah ke jong o juga nama arta tin mapi ke badani ki yang kisam ke jong pe lada pisem ya ka final decision ke jong pe ndai tang bantip barakot ngitip lut uji sukses